Suggestion khublei snam thame busuk kemene phi waroh. Heju ipor uruj he wa ka family ke yong khublei kerpango ya ka yung kasem ka yong phi. Blai kanrat unang the se ikar khu kardo yo ubha ikhi ikhan how news nam dang wan. Khamtam iwa lai pore puthi. Te bentu bentip yang ichapi ka HOUSIE yong news nam thame wapoi haduh le phole lak. Wow. Kete to khanru khanyaw tarit ujenri yong nusnam arja phanru. Teperlok hakini ki asni em ka HOUSIE khanru tarit uman kamnin ka full house yong ka uman chilang kilain santali kite to top line bot top line corner line kwa ka santal line plus wa ka jolly 5 lani quick 5 uyo ki shiphaw hajar. Kekat yong gani ka devon uman ko do saspat ne jikan ko por mengkleong ki khabi waje. Katwa haka khatnya tarit kete to ong gede tu ke price pool yong ka upoi ko haduh le phole lak. Wow. Samani thai was nyo excited ba. Perlok ke full house yong ka hini khasan lak. Second full house yong ka san lak. Ke third house yong ka 2 lak. Ke fourth 5 6 7 chilak. Nalor ni te daw em ka jolly 5 wa ka jolly 10 chilak. Corner line, top line, bottom line, center line uman ki chilak. Saya ubat lok ne waonggi nasib kharap yutele egi chilak. Kani ko fet daw penman Khliehriat is ko wahah papo is Jaintia. Ne benta open mi phone gi uchna gi ya komti holong ki. Heju porle daw emle ka lokki draw hagate ka singi khatnya ter pengklegi. Te kutwer pi perlok hampir sep ai por yang pi hakini ki asni ki item wo per nadu istol nadu ki nong ben bernyai pi ki nong tem wo per. Khublei shibun ye chem netes.